Nongera kugusuhuza nguhereza ikaze kuri aya manywa we dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Uyu munsi turi ku manywa yo kwitarike 26 ukwezi n'ukwa kabiri umwaka n'ibihumbi 2024. Mwebwe tumaze iminsi tubana kuri iki kinyamakuru cyacu murabizi neza ko tuba dukomeje kugenda twibera ahangaha mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane tubagezaho amakuru yuko biba byifashe ku mirongo y'imbere ku rugamba rukomeje kugenda ruhuza inyeshyamba z'umutwe M23 ndetse n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Kwikubitiro ndaza kukubwira ko inyeshyamba z'umutwe M23 uwitwa Generali Sultani Makenga ndetse n'uwo bita Colonel Nanga ubungubu batangiye iperereza ryo kuba bavana igitaraganya ingabo z'abagande ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru kandi turaza kwerekeza mu misozi ya Minembwe, nkubwire ko ku munsi w'ejo suko akarongo 25 yari yibereye ahangaha mu misozi ya Minembwe, aho yari ikomeje kugenda igaraguza agati itsinda rya Twirwaneho rikomeje kugenda rihangana bikomeye n'igisirikare cya FARDC hariya mu Minembwe. Ariko kandi aya makuru nindangiza kuyakubwira ndaza kukubwira ko Uburundi bwongeye kwamagana abantu bakomeje kugenda bavuga ko nta ntwaro bufite, ko nta gisirikare bufite, kwa ahubwo ibingibi bagiye kubishyira ahagaragara bakabyereka isi yose. Iyi nkuru turayigaruka ku buryo burambuye nkubwira ese mu by'ukuri Uburundi burashaka kugerageza kugaragariza kurinde ko bufite igisirikare gikomeye ndetse n'intwaro ukarundura. Nindangiza kukubwira aya makuru mwokagira Imana mwe muranyemerera amakuru yacu tuyasoreze ku magambo akomeye cyane uwitwa Museveni uyobora igihugu cya Uganda yatangaje. Uyu mugabo rwose yongeye kugira byinshi atanga nyuma y'intambara amaze iminsi arwana ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi mu buryo bwa rwihishwa. Noneho rero ni munyemerere aya makuru yacu tuze tuyava imuzi n'umuzingo, ariko tutarayava imuzi n'umuzingo mwokagira Imana mwe reka mbanze mbasabe gukora subscribe, mu commenting, mu liking ndetse mu sharing kugira ngo aya makuru yacu akomeze kugenda akugeraho 5 kuri 5. Jewe uba waguteguriye aya makuru akaba ari nanjye ubukomeje kugenda uyakugezaho Monyite Mr Kenzo mbahereje ikaze. Kandi ubwo ngubwo twahereye muri izi ntare za Sarambwe ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 umuyobozi mukuru wa M23 ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamwita General Sultani Makenga ndetse n'umwungirije. Uyu nguyu yarakuriye itsinda rya Alliance Fleuve Congo ritarihuza na M23 aho ryihurije na M23 rikaba ryitwa Alliance Fleuve Congo M23. Uyu nta wundi ni Colonel Nanga. Bakaba batangiye iperereza ryimbitse ryo kumenya ese igisirikare cya UPDF ndetse na nyiracyo Museveni uyobora igihugu cya Uganda n'uwitwa General Muhoozi Kainerugaba mu by'ukuri koko baba bakomeje kugenda bagerageza kugambanira izi nyeshyamba za M23 ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwitwa General Sultani Makenga rero yatangaje ko mu gihe byabimenyekanye neza ko abagande bari kugerageza kugambanira M23 ahangaha kuri ubu butaka bahava amaguru adakora hasi, bahita bakurwa igitaraganya ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibirangirire aho ngaho, ahubwo bakaryozwa byinshi baba bakoreye izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Ibingibi kandi nkubwira ngo byateye ubwoba abayobozi benshi, ibingibi byo kumva ko Uganda yaba igerageje kuba yakwisubirana izi nyeshyamba za M23 ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hagiye havugwa byinshi ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, twagiye tubibona, twagiye tubyumva. Igihe bafataga territoire ya Rubero, Uganda yaravuze ngo M23 ugafata ibice byawe natwe tugafata ibyacu, ariko uwitwa General Sultani Makenga ibingibi ntiyabikojejwe, ahubwo basubiranyemo bararwana abobo ubwabo. Noneho rero mwokagira Imana mwe aya makuru reka nyaveho, ndizera ntashidikanya ko bamaze kubyumva ko General Sultani Makenga yariye Karungu ashaka kumenya neza koko niba ari kumwe n'aba basirikare ba UPDF ngo bakomeze kugenda barwanya igisirikare cya FARDC ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho rero ni mugire gutya munyemerere twigerere ahantu bita Igoma mwokagira Imana mwe hakomeje kugenda harangwa umutekano muke, haba ku nyeshyamba z'umutwe M23 haba ku baturage ndetse
yewe haba no ku basirikare barwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Iyi Goma ikomeje kugenda igaragaramo imirambo myinshi uko bwije nuko bukeye. Ni mu gihe M23 ishinza abasirikare ba FARDC ko aribo bakomeje kugenda bica aba bantu bakomeje kugenda bagaragara mu mujyi wa Goma, ariko kandi FARDC nayo ntabwo ihwema gutunga agatoki aba barwanyi ba M23 ko aribo bakomeje kugenda bica aba baturage bahangaha mu mujyi wa Goma. Ubu ngubu rero amahanga yose yamanukiye kumenya ikibazo kiri hehe ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bituma intambara itarangira kandi M23 yarafashe Goma. Ariko nubwo yafashe Goma ndetse ikanaza gufata ibice byinshi byahawe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntabwo byakuyeho ko FARDC igihari kandi igishaka kwigarurira ibice byayo ngo yongere kuba yavuga ko abaturage bayo batagomba kuyoborwa n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Aya makuru nayavuyeho nigereye mu makuru akomeje kugenda avugwa hariya mu misozi ya Minembwe. Ijoro ryakeye ngo umutwe wa Twirwaneho wahuye n'uruva gusenya. Ubu ngubu wahuye n'uruva gusenya mu gihe wari umaze gutangaza ko ugomba kuba wakwavansa ugafata ibindi bice by'ahangaha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ahangaha mu misozi ya Minembwe. Murabizi neza iyi Twirwaneho ndetse yewe ifatanije na M23 bari babashije gusubiza inyuma ingabo za FARDC ndetse yewe banabambura intwaro nyinshi cyane. Usibye no kuba barabambuye intwaro nyinshi cyane, hapfiriye abasirikare benshi cyane ba FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi abawazarendo ntuze gusiga n'ingabo za FDLR. Nkwibutsa ko iri tsinda ryitwa Twirwaneho ryadutse nyuma yuko ngo riboneye ko leta ya Kinshasa idakomeje kugenda yita ku baturage ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku munsi w'ejo rero itsinda ryitwa Twirwaneho nibwo ryahoze riraswa na Sukoyi ndetse ngo rikaba ryaraguyemo abantu benshi cyane. Iki gitero cya Sukoyi ya FARDC ahangaha mu Minembwe ngo cyaguyemo abarwanyi benshi cyane ba Twirwaneho. Mwokagira Imana mwe, iyi Twirwaneho nta kintu iragenda itangaza ndetse yewe nta nubwo iratangaza abaguye muri iki gitero cya Sukoyi akarongo 25. Ariko igikomeje kugenda kivugwa ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko FARDC ikomeje kugenda ikaza umurego. Ni munyemerere twigerere mu gihugu cy'u Burundi mu bwami bwa Ndayishimiye Evariste. Uyu nguyu yongeye kuvuga ko yongeye kwamagana buri muntu wese ukomeje kugenda avuga ko igihugu cy'u Burundi nta ntwaro karabutaka gifite ko ndetse kandi nta n'igisirikare gikomeye iki gihugu cy'u Burundi gifite. Mwokagira Imana mwe, ibi ngibi reka nkubwire ngo Ndayishimiye Evariste yavuze, yanahise atangaza ko agiye kuba yagaragaza intwaro ndetse n'igisirikare yaba afite ahangaha ku butaka bw'u Burundi. Bamwe bati Ndayishimiye Evariste ibyo yavuze ko yafata u Rwanda mu masaha make yaba agiye kubigerageza. Nyamara ni mu gihe abanyarwanda bakomeje kugenda bavuga ngo igihe Evariste Ndayishimiye azaba agerageje gushotorera u Rwanda azabona icyo imbwa yaboneye kwiriba. Ngayo nguko reka nshimire wowe twabanye muri aya makuru ya Rwanda Daily News TV, nkubwira ni amakuru yacu kabara akagaruka umunsi ku munsi ndetse yewe isaha ku isaha. Icyo usabwa ni ugukora subscribe ugakomantinga ukayikinga kugira ngo amakuru yacu akomeze kugenda akugeraho 5 kuri 5. Igemo mukomeje kugenda mwumva kuri izi mikoro je ukomeje kugenda ubategurira aya makuru, akaba ari nanjye ukomeje kugenda uyabagezaho mu nyite Mr Kenzo. Ndabashimiye.